Як шаҳрванди 38 солаи Тоҷикистон дар идораи пулиси ноҳияи Вишнякии шаҳри Маскав ҷон додааст. Марги ин шаҳрванди Тоҷикистон ки ҳанӯз ҳувияташ маълум нест, пас аз боздоштӣ ӯ ва дар дохили утоқи кории пулис рух додааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров аз пайи таҳқиқи ин мавзӯъ буд ва ҳоло омодааст ки бо мо суҳбат кунад. Абдулло, салом. Ва то ин соат дар мавриди марги ин шаҳрванди Тоҷикистон чӣ маълум аст? салом шаҳло. Пулиси Маскав то ҳанӯз номи шаҳрванди Тоҷикистонро аз матбуот пинҳон медорад. Дар тамосҳои ба такрори мо идораи пулиси шаҳри Маскав ҳозир нашуд исми ин шаҳрванди Тоҷикистонро ошкор кунад. Танҳо гуфта мешавад ӯ мутаваллиди соли 1982 аст ва нимаи рӯзи 21 ноябр дар доираи як амалиёт аз сӯи нерӯҳои вежаи СОБР ба идораи пулиси ноҳияи Вишнякӣ оварда мешавад. Дар дастонаш ҳам завлона будааст ва ба гуфтаи бархе аз расонаҳои Русия гӯё барои муқовимат бо нозири пулис ба дасти ӯ завлона заданд. дар идома гӯё ҳангоми бозпурсӣ дар рӯи курсии утоқи корманди пулис ҳолаш бад шуда меафтад. Максим Колосветов, афсари хадамоти матбуоти пулиси шаҳри Маскав, рӯзи 23 ноябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, аз рӯи ин ҳодиса ҳоло дар идораи пулиси ноҳияи Вишнякӣ тафтишоти корӣ шурӯъ шудааст. вазъи саломатии шаҳрванди 38 солаи Тоҷикистон ки айни замон ному насабаш ба мо маълум нест бад шуда ва дар идораи пулис фавтид. духтурони ёрии таъҷилӣ даъват шуданд. тибқи ташхиси ибтидоии онҳо ин нафар бар асари бемории дил фавтидааст. ضمناً این همه گفته‌ها تنها از زبان کارمندان پلیس شهر مسکو است و نظر جبردیدگان هنوز معلوم نیست چون پلیس هویت آنها را پنهان می‌دارد. عبدالله، تا جایی می‌دانم در گذشتن چنین حالت‌ها پیش آمده بودند و آیا کارمندان پلیس روسیه باری هم باشد به جوابگاری کشیده شدند یا نه؟ واقعا شهلا حادثه های شبیه در روسیه در نسبت مهاجران تاجیک زود رخ میدهند. حادثه های لط و کوب، آزار و اذیت جنسی و طمع‌جویی از سوی ناظران پلیس روسیه کم نیست، اما در اکثر حالت جستجوی عدالت از سوی مهاجران با اخراج و یا دپورتاسیون شدن آنها از قلمرو روسیه ختم می شود. بارزترین چنین یک حادثه 3 سال قبل در شهر سنت پترزبورگ روسیه رخ داده بود. ناظران پلیس این شهر طفلی 5 ماهه را از دست مادرش گرفتند و بعد یک روز جسد بجانی عمرعلی 5 ماهه را با دست والدانش سپردند. تلاش های این خانواده برای به جوابگری کشیدن کارمندان پلیس به نتیجه انجام یافت چون مادر طفل بلافاصله از خاک روسیه اخراج شد. واقعا باعثی تأسف است. تشکر عبدالله برای صحبت. در واقع سفارت تاجیکستان در مسکو به اداره پلیسی ویشنیاکی نماینده خود را فرستاد تا که درباره جزئیات این حادثه آگاهی یابد. اطلاع بیشتر در دوام روز نشر می شود.